Rĩrĩ kamĩtĩ ya bajeti ĩtanyĩtwo gũtemanio watho wa kĩgĩna mbunge-inĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ, atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ mathiĩte na mbere gũtetera watho ũyũ makiuga gũtirĩ bũrũri ũngĩkũra hatarĩ na magoti maronganio. Hakuna njia tutaweza kuendeleza nchi bila kulipa ushuru. Hakuna. Biblia inasema pea Kaisari ya nani? Na ya Mungu upe nani? Upe Mungu. Wacheni tupitishe hiyo finance bill kwa sababu hakuna nchi inaweza kuwa ama inaweza endelea kama hatuwezi lipa ushuru. Na sisi wote, pesa yako pesa yangu ndio itatusaidia tuweze kukuza hii nchi yetu. Kũringana na atongoria ya watho wa kĩgĩna ũrĩ na maũndũ maingĩ, ĩndĩ to ũhoro wĩgiĩ marĩhi ma nyũmba cia thogora wa thĩ, na koguo Akenya magĩrĩire kũrora ũguni ũrĩa ũtanyĩtwo kumana na watho ũyũ ta kũnyihio kwa magoti matiganĩte. Watu wengi wanaangalia maneno ya housing peke yake. Hawajaona vitu vingi ambayo inatufeva kama wakulima. VAT kwa mbolea imetolewa, VAT kwa dawa ya ng'ombe imetolewa, VAT kwa dawa ya shamba imetolewa, VAT kwa dawa ya wanadamu vaccines and human meds imetolewa, VAT kwa maneno ya transfer ya pesa, excise duty imereduciwa, ile ya bank na ile ya M-Pesa, ili mama mboga aweze kufanya biashara yake kupitia M-Pesa imeteremshwa yote. The government say let's put tax on this imported furniture so that our young people who have gone to polytechnics and TTI can sell this quality furniture inatengenezwa hapa. Sisi hata hatuangalia ati ni manyumba peke yake. Tunaangalia the job creation ambayo itatoka kutoka kwa housing program. It will be thousands of people, of young people ambao tutaweka kwa kazi. Oho atongoria ya maugĩte nĩ harĩ bata wa thirikari nene gũtigĩra o mũndũ nĩ aratinio magoti hatarĩ na mũndũ kana kambuni irehererio magoti, kũrĩa oho maugĩte nĩ harĩ bata wa kũhũrana ungumania nĩguo kũgitĩra mbeca cia mũingĩ. Na hatuwezi tukafinya wengine tuache wengine. Kila mtu, hata wale walikuwa exempted kwa kulipa kodi, wote warudishwe walipe kodi. Hauwezi ukasema bank mzima iacho isilipe kodi, lakini yule mwalimu ana earn 20,000 analipishwa kodi. Tukubali kila mtu alipe kodi. Uwe mfanyabiashara, uwe unafanya biashara ndogo, uwe unafanya kubwa, kila mtu akatwe kodi kulingana na ile pesa anaweka kwa mfuko. The only ask, na mimi naambia wananchi ya Kenya pamoja na wote wasingishwe, the only thing we must demand from this government without blinking, na mimi nasema kama senator ya serikali ya Kenya Kwanza, that we shall never allow anybody after Kenyans have been taxed to misappropriate the resources of this country. Enough is enough. Gĩkundi kĩmwe kĩa atongoria a Kenya Kwanza marĩtie kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu hĩndĩ igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa Felix Kosgei ũrĩa nĩ mũnene wa aruti wĩra a mũingĩ. Atongoria angĩ nao marĩtie kuma kanitha-inĩ wa Full Gospel kaunti-inĩ ya Nakuru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.